Il-minuta tibda issa. Wayne Grima, kompożitur. Kif bdejt dan is-settur? Jiena bdejt indoq il-pjanu b'dak il-5 snin, passjoni vera tiegħi huwa li nikteb mużika orkestrali li tirrikjedi ħafna sagrifiċċju, però sagrifiċċju huwa vera rewarding, ħinijiet twal u naqa' the good stress ngħidu jiena. Għandek moment partikolari li kien kruċjali ħafna l-karriera tiegħek? Fl-2010 ta' ktibt show ġewwa Londra fil-Royal Albert Hall ma' Royal Philharmonic Orchestra. Fuq xi qed taħdem bħalissa? Bħalissa naħdem fuq show A Symphony to the Jungle li huwa ċelebrazzjoni tal-mużika tal-Guns N' Roses li ħajkludi il-Malta Philharmonic Orchestra ma' band u kantanti stabiliti Maltin.